nibyo ibihe byiza kuri mwese duteze yombi aho muri mu bice bitandukanye kuri uyu wa gatandatu tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2026 mbahaye ikaze ku buryo burambuye bifurije kugubwa neza aho muri mu myanya igiye itandukanye muri aya masaha cyangwa se magingo yangaya. Kuri uwa gatandatu turagarutse aho tugarukanye amakuru menshi ku birimo kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano yakomeje, urugamba rukomeye rukomeje kumvikana mu bice bitandukanye muri kino gihugu kigituranye n'u Rwanda, Uganda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga ku bice bisa nkaho birimo biberaho imirwano, gore ko ubundi Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini cyane, ni kimwe mu bihugu binini dufite hano ku mugabane wa Afurika, kuko buriya ni igihugu cya kabiri mu bunini. Kugeza kuri ubu ngubu rero kino gihugu mu by'ukuri nyuma yo kwibasirwa n'imirwano ndetse n'ibitero bikomeye cyane bifashishije abanyagihugu, ubwo ndavuga wazalendo, bifashishije igisirikare cy'igihugu FARDC, biyemeje gutabara aribo FDNB ndetse n'abasirikare b'abacanshuro igihugu cyitabaje, bongeye kugaragaza yuko mu by'ukuri umwanzi afite ibyago bikomeye cyane. Guhera ku munsi w'ejo mu masaha ya nimugoroba ibitero bikomeye cyane byatangiye kumvikana ku bindiro by'umwanzi nk'uko barimo kubitangaza muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yamaze kujya ahagaragara aremeza ko habaye ibitero by'indege ntoya zitagira abapilote ndetse n'indege nini zigira abapilote zizwi nka Sukhoi. Tugiye kureba rero ibi bitero, amakuru ajyanye n'ibi bitero noneho yamaze kugenda amenyekana. Tugiye kureba ibi bitero byagize ingaruka ki, ibi bitero byari bigamije utuhe duce, byakozwe gute. Avuga ngo icyo ugomba kuba wamenya, ibitero byo byarabaye ariko abantu ntago bari bazi ngo byarashe hehe, byagize izihe ngaruka. Niyo mpamvu rero nje hano kuri zino mikoro izi saha kugira ngo tubive imuzingo, kugira ngo tubigarukeho, kubera yuko mu by'ukuri ahagana ku munsi w'ejo nabamentioninze amakuru avuga ko ibitero byabaye ndetse n'ibyari byavuzwe na Colonel Sematama, umwe mu bayobozi bakomeye cyane batwirwaneho, wari wemeje ibijyanye mu by'ukuri no kuraswaho gukomeye cyane byari bimaze kubabaho ubwo yabibwiraga mugenzi we, ariko akaza gushiduka ibyo yavuze bishyizwe hanze cyangwa se ku karubanda, tukabibona nyine tukabitera imbone. Ubu rero kuri ino nshuro cyangwa se muri kino, navuga ko turacyari mu masaha mu gitondo, ariko mu gitondo rishyira mu masaha ya komanywa rwose neza neza. Gusa ndagira ngo nkubwire cyangwa se ndagira ngo nkumenyeshe yuko kuri ubu ngubu imirwano n'ubundi yakomeje muri bino bice. Ndakubwira ibice birimo kuberamo imirwano, uburyo byifashe ndetse nuko bihagaze neza neza akantu ku kandi, mwiyumvire namwe uko ibintu byifashe. Nibyo rwose amakuru aramutse avugwa kuri kino gihe, kuri wa gatandatu amakuru aravuga ko ibitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo hamenyekanye intego yabyo ndetse n'icyo bino bitero byari bigamije gukora. Gusa kuri ubu reka nkubwire ko imirwano yakomeje mu Minembwe, kamwe mu duce dutuwe kandi tugaragaramo abanyamurenge benshi. Mbere ya byose abarwanyi ba AFC-23 bari mu mirwano muri bino bice bafatikanye na twirwaneho bari babanje kuvuga yuko mu by'ukuri bino bitero byasaga naho ngo byagize ingaruka zikomeye cyane ku basivile ndetse n'abaturage, ariko ntago bigeze batangaza ibitero byagize ingaruka ki kuri iyi coalition yabo. Amakuru amaze kuba yatugeraho aravuga ko FARDC gufatanya na FDNB babanje kugaba ibitero mu gukuraho position zikomeye cyane za AFC-23 zari ziri muri bino bice, zatumaga batinjira neza muri Minembwe centre, kubera yuko hari hashyizwe imbunda z'imisada. Amakuru kandi yongeraho avuga ko hari ububiko bwa AFC-23 ariko hari hasigaye intwaro nkeya zimwe mu zifashishwaga. Iki gice nacyo cyaje kuba kiraswaho, ndetse bikavugwa neza ko
biri no mu mpamvu nyakuri cyangwa se nyamukuru y'ibitero byahagurukijwe hano muri tuno duce. Ubu tuvugana FARDC, FDNB ndetse barigamba ko mu gihe kigera ku minsi 3 imirwano imaze iba muri tuno duce, minsi 3 kuri 4 bamaze guhitana abarenga 1000. Bivugwa ko abarwanyi batwirwaneho AFC 23 ndetse na Red Tabara bamaze kugwa muri bino bitero batagira umubare. Gusa aba nabo bakaba barigambye ko ngo bahitanye umubare mwinshi cyane w'abasirikare b'abarundi bari mu mirwano, kubera yuko ngo ikipe nkuru y'abasirikare b'abarundi ni imwe mu ikipe zari zinjiye mu bambere bajya kurasa kuri ino Minembwe centre, ariko baza gusanga hari igisirikare gikomeye cy'izinyeshyamba kiza kubahagarika. Gusa igisirikare cy'u Burundi ntacyo bigeze batangaza kuri byavuzwe ko ni rw'inyeshyamba, ndetse bakaba bagaragaje ko ingabo zabo zigikomeje urugamba kandi zihagaze neza kuri front line. Nibyo ibitero by'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byibasiye ahabikwa cyangwa se ahashyirwa ibikoresho by'umutwe wa AFC 23 ndetse na twirwaneho. Bivugwa ko ibikoresho birimo ibiribwa, birimo imbunda ndetse n'ibindi nkenerwa byifashishwaga byari biri muri tuno duce ari byo byatwitswe, ndetse byatumye abarwanyi ba AFC 23 bahita basubira inyuma kubera yuko batari bagifite ubushobozi bwo guhangana muri ako gace. Ari nayo mpamvu kugeza kuri ubu ngubu amakuru arimo kutugeraho avuga yuko hano muri Minembwe ubu imirwano ikomeye cyane yongeye gufata indi ntera muri kino gitondo, kubera yuko FARDC, Wazalendo, FDNB, coalition yose ya Kinshasa muri rusange yongeye kwegera imbere. Ubu imirwano irimo kubera neza mu gace ka Minembwe, agace bita Rutagunda, niko karimo kumvikanamo amasasu cyangwa se niko karamutse kumvikanamo ibitero bikomeye cyane nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubitangaza. Aka gace ka Rutagunda ngo karamutse kavugirwamo amasasu aremereye y'intwaro ziri kumvikana nyine cyangwa se uko guhangana hagati y'inyeshyamba za AFC 23 ndetse n'uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rushyigikiwe n'amatsinda ya Wazalendo. Amakuru aremeza neza ko imirwano irimo kubera muri tuno duce ifite imbaraga zikomeye cyane, kubera yuko biravugwa ko amasasu arimo kumvikana yatumye abaturage benshi bahunga cyangwa se bava mu byabo nyuma yo kumva urusaku ruremereye cyane rw'imirwano irimo iraba hano muri tuno duce. Muri video zirimo gushyirwa ahagaragara n'amatsinda ya Wazalendo bigaragara yuko kuri front line hamaze kuzamuka amatsinda menshi cyane ya Wazalendo, ndetse si bo bonyine gusa ahubwo hagaragaye special force, ni ukuvuga abasirikare badasanzwe ba Repubulika ya Demokarasi ya Congo nabo bamaze gutera iya mbere begera hano ku mirongo y'imbere ku rugamba, nk'uko amakuru arimo kutugeraho arushaho kugenda abitangaza. Abarwanyi batwirwaneho ndetse na AFC 23 nabo ngo bakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo babashe guhagarika ibi bitero, ariko byanze kubera yuko Minembwe bamaze kuyibinjiranamo kugeza aha Rutagunda. Biravuga ko aba barwanyi ba Wazalendo ndetse na Hibu Special Force, ingabo z'u Burundi, abacanshuro batari buze gusubira inyuma byanze bikunze, bari kugaragaza ko barakomeza kugeza bigaruriye Minembwe yose ndetse n'ibindi bice birimo bigenzurwa n'umutwe wa AFC 23 ndetse na twirwaneho, nk'uko amakuru aturuka muri bino bice yarushijeho kugenda abitangaza. Cyakoza ngo biraza gusaba ingufu z'umurengera cyangwa se ingufu zikomeye cyane, kubera ko amasasu arimo kuvuga muri bino bice aragaragaza neza cyangwa se arerekana ishusho y'uko imirwano irimo kuba muri tuno duce harimo ishyaka ku mpande zombi ndetse n'imbaraga zikomeye cyane. AFC 23 ntabwo yifuza gusubira inyuma ngo iyirukanwe hano muri Minembwe, ariko kandi uruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo narwo rurashaka gushimangira uburyo bwo gufata bino bice kugira ngo bizere umutekano w'ibice bigiye bitandukanye bamaze iminsi bigarurira
ndetse kandi bibashe no kubafasha kuba batera intambwe ngo begere imbere bajye gufata n'utundi duce mu by'ukuri nk'uko bigenda bigaragara, ariko bikagaragara ko hano hagikenewe ubushobozi, hagikenewe imbaraga nyinshi zigomba gushyirwamo kugira ngo bino bitero mu by'ukuri birimo kuvugwa hano muri tuno duce bibashe kuba byagira iki byahagarikwa. Tuvuye rero ku bijyanye n'imirwano, hari n'andi makuru yakomeje kugenda avugwa. Hari icyo Ubusuwisi burimo gutangaza. Murabizi ko Ubusuwisi nibo baherutse kwakira ibiganiro biherutse byasaga naho mu by'ukuri bivuga ku bijyanye no kugarura amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, guhagarika imirwano ariko binyuze mu buryo bw'ibiganiro cyangwa se biciye mu buryo bw'ibiganiro. Kugeza kuri ubu ngubu rero Ubusuwisi hari icyo buherutse gutangaza, ariko kandi Ububiligi nabwo bukagaragaza ko bugishyigikiye cyane rwose Repubulika Demokarasi ya Kongo, kimwe mu bihugu bikiri no kwakira abantu baturutse muri iki gihugu berekeza hariya ku mugabane w'Uburayi, kugeza ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye Ububiligi bababwira bati ubushuti mufitanye na Repubulika Demokarasi ya Kongo nibutababyarira mu by'ukuri ibintu bikomeye, buzababyara ikintu cyiza. Ati mwakabaye mukumira rwose abantu bari kuva muri kiriya gihugu, ati bakaba baretse mu by'ukuri rwose, ati mutazandura icyorezo cya Ebola. Ariko Ububiligi buranga burinangira bati mu by'ukuri ntawinuba umuvandimwe we. Kugeza kuri ubu ngubu rero ndagira ngo mbwire ko Maxime Prevot yagize byinshi atangaza ngiye kugarukaho, ariko reka mpere ku kijyanye n'ubundi n'ibyo yatangaje mbere ko tugaruka ku bijyanye n'ibyo Ubusuwisi busa naho buherutse kuba bwatangaza n'ubundi bavuga bati ibiganiro birasa nkaho byakubise igihwereye. Ni mu nkuru zivuga ko Ububiligi bukomeje kugaragaza ko buhagaze neza ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngo Ububiligi buratangaza yuko butazigera bureka gushyigikira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kiguzi cyose bishobora kuba byasaba. Ibi ngo ni byatangajwe na Maxime Prevot, wemeza neza ko ikijyanye no kuba Repubulika Demokarasi ya Kongo barimo guhura n'ibibazo bidashobora kuba byatuma bahagarika mu by'ukuri imikoranire iri hagati y'iki gihugu ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bati ku kiguzi cyose bizasaba, Ububiligi buhagaze ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse bushyigikiye ko iki gihugu gikomeza mu by'ukuri gushaka inzira zose zishoboka zatuma babona igisubizo cy'imirwano ndetse n'intambara irimo kubaho. Ni mu gihe Ububiligi ni kimwe mu bihugu byafashe iya mbere mu gushyigikira cyangwa se mu kugaragaza ko bumvishe neza ubusabe bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, barangije bafatira ibihano mu by'ukuri bafatira ibihano Leta y'u Rwanda. Kuri ubu Ububiligi bukaba busa nkaho bwacanye umubano na Leta y'u Rwanda, kuko abadiplomate baturuka muri kino gihugu bakoraga mu Rwanda bakaba batakirimo kuhabarizwa, ndetse si ibyo gusa ahubwo n'abakoraga mu Bubiligi baturuka ku ruhande rw'u Rwanda ubu baracyuwe, ibigaragaza nyine kuba hari umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Ariko isoko ikaba nta kindi ari amakimbirane ya hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo yagiye aba intandaro cyangwa se yagiye atuma habaho ubwo bwumvikane buke hagati ya bino bihugu, aho mu by'ukuri bino bihugu bivuga ko nyine cyangwa se byagiye bitangaza yuko biterwa no kuba mu by'ukuri ngo u Rwanda rwinjira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hanyuma rwamara kwinjirayo rugakorana n'imitwe yitwaje intwaro, hakavugwamo AFC 23 ndetse n'indi igiye itandukanye. Kuri ubu rero mu biri kuvugwa nanone nk'ingaruka z'imirwano, iyo mirwano Ububiligi bugenda buvuga ari nayo itugejeje muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza kuri ubu ngubu biravugwa ko nyuma y'amasasu menshi akomeje kumvikana mu bice bitandukanye mu Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu duce dutuye cyane cyane n'abanyamurenge, kuko abaturage b'abanyamurenge nibo biganje cyane hano mu Minembwe, byatumye abenshi bakomeza kuva mu byabo, aho amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abakurikirana hafi ibera muri tuno duce batangaje yuko FARDC ndetse ifatanyije n'amatsinda agiye atandukanye na Wazalendo
ubu bamaze gufata uduce tugiye dutandukanye turimo Gakenke, Mikenge ndetse bivuga ko kwa shefu Rutaganda ndetse n'agace bita Sinayi, ni uduce n'ubundi turi hano muri bino bice mu by'ukuri batugeze rwose ku kigero cyo hejuru, baturasaho birukanamo 23 ndetse na Twirwaneho. Ibi bikavuga ko mu duce turimo Bidego, Centre Minembwe, utwo duce twose twakomeje kugenda twumvikanamo amasasu kuva muri kino gitondo kuri no gatandatu, bitigeze mu by'ukuri bibaho ko imirwano ihagarara. Imirwano yakomeje kugeza na n'ubu ngubu cyangwa se kugeza na maginga aya ngaya, bikavuga ko imirwano mu by'ukuri isa nkaho imaze gufata intera yo hejuru. Aho bita i Kinshasa ahagana ku munsi w'ejo, umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi usibye Imana yakinze akaboko, naho ubundi uyu mugabo ibyo byasaga naho birangiye. Ni mu myigaragambyo rero yari yateguwe cyangwa se yari irimo ibera muri kino gihugu, mu by'ukuri yari irimo ibera muri kano gace. Byaje kurangira rero ibintu bitagenze neza cyangwa se ibintu mu by'ukuri bihindutse. Umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, Martin Fayulu, yakomerekeye mu myigaragambyo yabereye i Kinshasa. Imyigaragambyo yari igamije kwamagana umugambi wo guhindura itegeko nshinga no gutegura referendum ishyigikiwe n'ubutegetsi buriho bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Iyi myigaragambyo ishyigikiwe na benshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo Moise Katumbi Chapwe, barimo Joseph Kabila, Denis Senga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho y'uko mu by'ukuri badashyigikiye cyangwa se batari ku ruhande, bari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa se batari ku ruhande rwa Kinshasa. Ni muri urwo rwego rero ubwo bita Martin Fayulu ku munsi w'ejo yari yabukereye n'abantu rwose bamushyigikiye batari bakeya, ategura imyigaragambyo mu mihanda ya Kinshasa. Imyigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi ashinja Tshisekedi gushaka inzira yamufasha kuguma ku butegetsi nyuma ya manda ye ya kabiri igomba kurangira mu 2028, aho aba bavuga bati iminsi ye turi kuyibarira ku ntoki rwose, bavuga bati asigaje iminsi barirwa muri 800. Ati iyo minsi nirangira uyu mutegetsi ntabwo azaba yemerewe kongera kwiyamamaza, ati ubuyobozi bwe buzaba burangiye. Aba rero bavuga ko batifuza cyangwa se badakeneye ko akomeza kugundira ubutegetsi, ahubwo bukwiye kujyaho n'abandi. Mu minsi ishize Fayulu yahamagariye abaturage kwitabira igikorwa cyo kwigaragambya imbere y'ingoro y'inteko ishinga amategeko bita Paris des Poupées, kugira ngo bagaragaze ko batemera ivugururwa ry'itegeko nshinga ko rihindurwa n'itegeko nshinga ryo mu 2006. Ruvuga ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwo buvuga ko iri tegeko ritakijyanye n'igihe, harimo ingingo zidahuye n'ibigezweho, rikwiye kuba ryavugururwa. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bo bati itegeko nta kintu ritwaye, ahubwo impamvu mushaka kurivugurura cyangwa se icyo mushaka kugeraho, murifuza yuko mu by'ukuri cyangwa se murasa nkaho mukeneye yuko rino tegeko rihindurwa kugira ngo mubashe kwiyamamaza. Amashusho ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga kuva ku munsi w'ejo yerekana Martin Fayulu wari wambaye ishati y'umweru yakomeretse mu mutwe ndetse anavirirana amaraso ku buryo buhagije, mu gihe abamushyigikiye bageragezaga kumurinda. Inzego z'umutekano zashakaga kumufata, bivuga ko bashakaga kuba bamuta muri yombi. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye by'i Kinshasa byagiye bikwirakwiza amashusho ndetse n'amafoto y'umugabo arimo ahungishwa. Martin Fayulu n'umwe mu banyapolitike bakomeje kuvuga ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ugamije gufungurira Tshisekedi amarembo n'inzira yo kongera kwiyambamariza kuyobora igihugu, nubwo itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Kongo riteganya ko perezida atarenza manda 2. Bikavugwa ko muri iri tegeko nshinga bashaka gushyiramo ingingo zirengera cyangwa se zishobora gutuma umukuru w'igihugu yongera kubona uburenganzira bwo kwiyamamaza cyangwa se ububasha bwo gukomeza kuba mu by'ukuri yayobora muri iki gihugu. Kandi bakavuga bati abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakavuga ko
batifuza ko ibyo byabaho cyangwa se badakeneye ko ibyo byabaho, bashaka ko mu by'ukuri uyu mugabo ava ku butegetsi, kuko bo babigaragaza mu ishusho bavuga bati rwose igihe ni iki kugira ngo leta y'i Kinshasa iyoborwe n'abandi. Mu kwezi gushize yavuze ko hari igerageza ryo gukora ihirikwa ry'itegeko nshinga binyuze mu mpinduka ziteganwa n'ubutegetsi buriho. Mu gihe ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko impinduka ziteganwa zigamije kuvugura inzego z'igihugu no guha abaturage ijambo binyuze muri referendum, abatavuga rumwe nabwo bo bavuga ko ari umugambi ushobora gutuma perezida akomeza gutegeka igihugu nyuma ya 2028. Imyigaragambyo yo kuri wa gatanu yabaye mu gihe impaka ku ihindurwa ry'itegeko nshinga zikomeza gukaza umurego muri Brigade Demokarasi ya Congo, aho amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yiyemeje gukomeza ibikorwa byo kwamagana uwo mushinga, ndetse bakavuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo icyo gikorwa gitambamirwe. Ni bijyanye no guhindura itegeko nshinga rero hano muri Brigade Demokarasi ya Congo bitarimo kuvugwaho rumwe cyangwa se bitarimo kwishimirwa na bamwe, aho bavuga kandi bakagaragaza yuko igihe ari iki cyangwa se igihe kigeze ngo itegeko nshinga rihagarikwe, ibijyanye no guhindura itegeko nshinga bihagarikwe, kuko bavuga yuko batifuza rwose ko icyo gikorwa cyabaho habe na gatoya. Ibyo ni byavugwaga i Kinshasa ndetse no mu Minembwe. Mu kanya turagaruka n'amakuru ari kuvugwa mu Rubaya.